my first marriage markaa ninkii kala tagnay I was like naciimo hadda 3 caruur baa wadataa yaa nin wadaad iska raadso oo adiga iyo ilmahaadaba wax idinku tara oo wadaad ah ilaahay ka cabsada yeah because I was tired of the bad boys because I was into the bad boys baby my weakness are bad boys so I was like macalinka dugsiga ku qabtay bano macalinka dugsiga oo ilmaha u geenaya ku qabtay markaas waxa dugsiga ii aaday laba ii aadaysay my oldest daughter iyo waxa ii aaday my son waxaan naciimo you know hadda waa qof weyn aan noqotay wild ka waxa iska daa saddex caruur wadataa and then I was thinking I was like you know what I want qof wadaad ah qof yaa war macalinka dugsiga aan ku qabtay ku iri for the sake of my kids I wanted somebody or you know somebody or because I was wild baby I was wild so I was like you know I want to change I want to do something different for the sake of my kids like I wanted macalinka dugsiga aan ku qabtay oo masaajidka joogayaan abku si hay macalin wasab marka aniga I'm straightforward even my shukasi is raw baby is very raw macalinkii waxashona u yaabay and he liked it he liked that raw straight up like what's up you know I started shaking on the phone you know it was cool it was different it wasn't my cup of tea but it was okay again I wanted to change of scenery I didn't want the bad boys anyways macalinka dugsiga wuxuu yiri jalaabib baan ku gelinaa indhaha baan ku xiraa niqaab baan ku xiraa inaan ku guursado shukaas la maroya wuxuu yiri hadaan ku guursado indhaha baan ku xiraayo hay baan sorry ladies sorry god meeshaan waxaan gal ilaahay iska ogyahay marka xal yiri jalaabib baan ku gelinaa wadaadu ah yuu jalaabib baan ku gelinaa indhaha baan ku xiraayo yeah I was like okay so cute okay first time we met face to face we sat down guy one thing about me is smell it's a deal breaker for me how you smell is a deal breaker baby this dude came it was a date but he didn't want to call it a date but I call it a date because of that but we met in a public place coffee muhasa abene but baby he came to I think was so national shogo had the makeup irba da isku soo siyo lipstick irba da isku soo siyo hade my Chanel and isku soo siyo yeah Abohelo came on the date this is when I noticed this guy is really off my league he came to the date smelling like hulbo I'm not kidding hulbo iyo malmal iyo waxa umarsanaa wadaadki I was like oh no baby I can't do this I want to sacrifice for my kids but I said I cannot do no hulbo and and he smelled like garlic and ginger I was like why do you smell like garlic and ginger hadda toonta waa daawad suwaxdi markaan soo kaco xabad sowda iyo toon shiidan ban qab ka siya yeah I was like wow really xuur wadaadki suwaxdi markaan soo tooso markaasa porskiisu ka soo baxay I swear to God I couldn't wait to end that day baby I could not wait to end that date Ben makushiga meeshaan fadhiisanay we ordered coffee we were just sitting there talking and I couldn't even focus ko hindisaan bilaa wuxuu jecel yahay baquur wuxuu soo marsaday baquur yar dhac isku soo siiyay toontii iyo xabad soodhadii oo suwaxdii cuno porskiisa ka soo baxayay it literally because if you eat it every day it becomes your sweat you understand wuxuu suwaxdii markaan soo tooso toon iyo qaada xabad soodha baan dib isku siyaa waa daawo mudaawaad weeye ya daawadaas baan aniga ya aan dhab isku siyaa ya I was like I don't think this is gonna work you understand I wanted to sacrifice for my kids but I was like I couldn't do it I said
I'm sorry, I'm gonna go back to my bad boys. This is too much for me. This too much. But he was a nice person. But the smell to me was a deal breaker. Like, you could not be smelling like hulbo. Like, I'm sorry, like hulbo habat soda. Like, no. So I was just like, Well, we sat there for 15 minutes. I had to cut it short. I gotta go. I gotta go pick up my kids. I'll talk to you later. So we tried for a few months. It didn't work. We even got to Guran Garne, but I could not. I would literally pass out. Like, that's not my forte. I was just like, kids, I'm gonna have to find y'all another bad boy. Hello, gonna smell like I couldn't do it, baby. I couldn't do it. Marka, we sacrifice for our kids. Try inaad ilmahaad u sacrifice garaysid. Aniba xalbasood iyo xulba iyo waxba isku taraagay. I said, I can't do it. Why horta xabasood iyo xulba iyo, why do we do that? I'm gonna talk about that topic some other time. Mudawaadkan iyo xabadsoodhadan korka la iskaga rugaa